पाउसे युम्फक मरोब पाउ खरा अपडेट तौजरी वांगोई केंद्र की बीजेपी मिरेप और लुखोई की फिरान चिंखटपगी थौरम पांगथोखरे बीजेपी लेंगाक लेरिबा मखै लाइरबसिंग पिरांग अमुक हन्ना ताहलोय बिरेन चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाइख्रे लाइरबसिंग की पिरांग बीजेपी लेंगाक लेरिबा मखै अमुक हन्ना ताहलोय वाफमसिंग असि लाकदोरिबा नवेंबर 8 पांगथोकदब केंद्र मरीगी मनुंगदा अमुक ओइरिबा वांगोई केंद्र की बीजेपी मिरेप और लुखोई की फिरान चिंखटपगी थौरमदा सरुक यादुना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखिबने चीफ मिनिस्टर ना मखा तारादुना सरकार असि कन्नदबगिदमक श्री लुखोई याउना मखोई मंगान होटगिबसिंग अदुबो सिंथादुना मंत्री फमलान थोकपगा लोइनना पार्टी की टिकट पीखिबनी मसिमक मखोइना सरकार असिगिदमक लेपखिबा कया अदुबो सिंथाखिबनी आइखे ngasi थौरम अदुदा बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी दिलीप सैकिया अमदी कैबिनेट मिनिस्टर अमदी एमएलए कया सुसर उयाखि आइरे चीफ मिनिस्टर ना मखा ताना फोंदोखिबदा मिखल असिदा ओ लुखोई सुट लंबा याउदना करंबा याबनी अदुबो मतम खरा थेंगथाखिबदगी नि आइनासु चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखिबगा लोइनना सोसानपुर डिस्ट्रिक्ट की सिंघाट केंद्र की बीजेपी की मिरेप लंबा याउदना कारखिबा अदुबो चीफ मिनिस्टर ना निंगसिंगबगा लोइनना मागना लंबा याउदना कारखिबा अदु मियामना सहयोग पीबदगिनि आइखे हंदक की मिखल असिदा बीजेपी ना केंद्र मंगाद मिरेप छुना थादोखे कांग्रेस ना मिरेप मरी खक्तमक थादोखे एनपीपी ना मिरेप अमा थादोखे चीफ मिनिस्टर ना मखा तारादुना हंदक पांगथोकदरुबा केंद्र मरी की मिखल असिदा वांगोई केंद्र दा डिक्टेटर की मौंगदा अखोइगी खुलद भोट खोंबा यारोय हाइबा तारे डेमोक्रेसी दा पिनिंग बमौद भोट पीबा याय थौंग असि लेखाकना चपचाना थबक लौखटकनी हाइबगा लोइनना एमएलए ओलो खोइना एमएलए फम थदोक्तुना बीजेपी लेंगाकता थाजबा थमदुना लेंगाक असिबु कनबदा कथोकिबा अदु मियाम असि उरगा सोइदना माइ पाकनी आइखे नागल अमरोमदा बिहार की अहान बतंक की केंद्र हुमद्रागा मथोइगी भोट खोंबा ngasi नुंगथिल लोइख्रे मिरेप लेसिंग अमगा सुपना हुमफुगा तरुकना लंबा तौरे बिहार दा था असि कुनगनि पान ता पांगथोकदोरिबा अहान बतंक की डिस्ट्रिक्ट तारा तरुक की केंद्र हुमद्रा मथोइगी भोट खोंबा ngasi नुंगथिल लोइख्रे मिखल था असि कुनिपान ता पांगथोखने मिखल असिदा पुन्ना मिरेप लेसिंग अमगा सुपना हुमफुगा तरुकना लंबा तौनरे मसिगी मनुंगदा बीजेपी ना कुनगा मपन जेडीयू ना कुंथ्रागा मंगा आरजेडी ना निफुगा निथोय कांग्रेस ना कुनमाथोय दा लंबा तौनरे ngasi aroiba pungpham da tongan tongan ba rajniti dal gi lusing ba kaya na magi magi merep ki damak ta kham thengna ayaupi thak da bot khomduna public meeting amadi rally da saru yakhre aina agency ki pauna aire koila case scam da hanagi union minister kaisum thang da laina ba rai takhre झारखंड हौकी सोक लिसिंग अमग जामपन मरफुद्रा मपन थोकी कोयला की वाथोक चेनबगी हानगी यूनियन मिनिस्टर दिलीप रेक चाही ओम जेल लेनब राय ताख्रे माकप इंडियन पेनल कोड की तोंगान तोंगान सेक्शन कया की मखादा जेल लेनब राय अदु पीखिबने हियरिंग मनुंग केस असिबु थिजिलिबा सीबीआई ना हानगी यूनियन मिनिस्टर असिबो लेबाक असिदा मियामदा पाउजेल पीबा ओइनबा ख्वाइदगी चौक माराल की दंडी पिननबा हाइरखे पनबजाय दिलीप रे असि अटल बिहारी वाजपेयी की लेंगा के मतमदा मिनिस्टर ऑफ स्टेट की फंपोखिबने माखानसु दिल्ली की स्पेशल कोर्ट मना कन्विक्शन पीखिबा लैख्रबने फिल्म नंबर चटनगदब एसओपी हेल्थ डिपार्टमेंट अयाब पीख्रे कोरोना वायरस लाइचटना सोगलब स्टेट ओरिबा मणिपुर फिल्म नंबर मतमदा ngakna चटकदब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर एसओपी मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी सेमलब मतुंगदा हेल्थ डिपार्टमेंट की मरी लेनब एक्सपर्ट सिंगना कुमना यंगसिलब मतुंगदा ngasidaga अयाब पीरखले फिल्म शूटिंग तौनिंग मियोइसिंगना मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी की वेबसाइट www.msfds.org दगी अकुपा मरोल खंगबा यागनी आइना MSFDS दगी फंगबा ऑफिशियल पाउ अमना आइरे मरग असिदा हायर एजुकेशन दा चाखथुंग चादा मरी पीबीयू आइदुना चीफ मिनिस्टर दा मेमोरेंडम पिसनख्रे डिमांड पीद्रपति अक्टोबर 19 की अहिंग नोंयाई दगी कुंथ्रा की अहिंग नोंयाई फौबा मणिपुर पुंबा जनरल स्ट्राइक थौरगने हायर एजुकेशन की जनरल कोर्स नॉन प्रोफेशनल द लाक्रिब सेशन असिदगी ओबीसी मितै पंगल गे चाखथुंग चादा मरी इंप्लीमेंट तौबियु आइबगा लोइनना ओबीसी मितै पंगल गे चाखथुंग मपुंग फाना पीद्रिबा जेंगसेनबियु आइदुना ngasi ऑल मणिपुर मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आमसो अमदे पांगल स्टूडेंट्स यूनियन धनमंजूरी यूनिवर्सिटी ना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर द मेमोरेंडम अमा पिसनख्रे आइरे लाइगाकना हयेंग फावबगी मनुंगदा माहिरोय लुपसिंग असिदा तालिबा डिमांड सिंग असि पिथोक्त्रबदे अक्टोबर 29 की अहिंग नोंयाई दगी 29 की अहिंग नोंयाई फावबा मणिपुर पुंबा जनरल स्ट्राइक तौरगनि आइना लाउथोखरे हिरमबसिगा मरि लेना ngasi नोंथिल मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोपा पाउगे मिफमबदा आमसो की प्रेसिडेंट जावेद पुसमना आए चलिबा अक्टोबर था असि की तरागा मपनदे DMU की एडमिशन तौनरबा थोकिबा सिलेक्शन प्रोसेस ता असोइबा अरानबा क्या थेंगनबदगी माहिरोय लुपसिंग अमरिपुर लेंगाक अमदि मरि लेनबा डिपार्टमेंट सिंगदा असोइबा असि सेमदोकनबा हाइजदुना लाखे
Masi semdoktriba phawba admission process tawbidana haijabagi ona tainabada asoiba aranba kaya asi kupsinba yanabagi maungda college manungda security kaya thamjinduna counseling chatharakpa aibase lupasina condemn tawe mahiroi lup ani asina mamangdagi thamkiba higher education dasu OBC mitai pangalgi chakthung asi sada mari ohenbiu aibase ngasi phawba manipur lengakna thabakoina onthokpidre thawng asibu condemn tawe OBC mitai pangalgi oina sada mari mapung phana pibidabana mitai pangal mahiroi singbo larik tamba phangdana manglagadra asine asigumba maram kaya asina atopa professional singda chaneriba mitai pangalgi chakthung sada mari asi higher education dasu chanhanbiyo Manipur lenga ki thong asi di mitai pangan bo hantana yengbani haina logdaba ngamloi hayeng phawbaki manungda lenga na demand sing asi pithok taba tarabadi October sesat kun gani pan ge ahing no yai dagi sesat kun thage ahing no yai phawba Manipur pomba jana strike tawna ba warep laure aike CM na package ki wan thok te khangdana panglaw da lak thok laga thabak tadi amato on thok te ibobe lenga ka si mamit tangba mana pangba dongna tawre okendro Manipur ki si Minister N Birena package ki wan thok te khangdana mafam khuding panglaw da lak thok laga thabak tadi amato on thok te aina CLP ki leader ada ki Minister Okram ibobe na phongdokre Mathang tha November ki sesat tarik ta pangthok kadaruba ba election da 51 side to SDAC ki Congress ki mere poina thagaliba lamtin thang hauki ki ngasi Kholep village da leiba mahaki jumda pangthokpa phiral jengkat bagi thauram da saruk yaraduna ibobina makhatana haike CM na singda chatlaga package mayam amba lakthoki adubo thabakoina di pangthokte aduba CM na package ke lakthoklaga thabakoina di onthokte CM na package ni aiduna panglaw da lakthoklaga thabakta amato onthokte masida miyam na thajabiganu laiga kasina package ki wanthok khangdana panglaw da laktokpasi aidi ta sengna ngake ibobina ai paliba BJP ki jungsin da balai ngak asina go to hill go to village go to school ai basi kari ai bano khangre go to hill ai basi tampaki miyam ge MLA singsing de satlu ai bra ko ngawre lenga asina hudukli scheme sing kanagi slogan no kari tawri bano amata khangre makoi gi publicity propaganda kari ai bano amata khangre go to hill ai basi lenga asina di singi awat apa singeng sina bani ai adubo makoina tharib official sing aduna ngasi kari tawkhrabage aina angke BJP ki sungsina balainga kasi bulu sing liba CM na chakot thorang ki paikali ba thabak thorum kya uhantok khangthara thabak tawbadagi miyamda kana gadaba thabak thorum kya pumsai saire aduna miyamna Indian National Congress bo thajabiyo INC laklaba matamda Manipur sokotpa tangdu laitaba lamdam ama oigani aina ibobina makhatana phongdokhe MPCC ki president Okendrona aiki lenga kasi mamit tang badung na tawre mana pang badung na tawre tang liba mamit asi wan na ba pang liba mana asi tahan na ba saitu AC deki laik laisu ai ba miyoy mathau tarak padagi Dr. Lamtin thang AC ki pukhat pa AC asi ki pukhat pa mathau tai miyam nam hak po saugat piu election dagi selection dat lak pa sinungai te miyam pressure de satpi gano magna hai ki lenga kasino oidaba kaya haiduna wakhal amarom da satkiba ase thingaudrabadi matam amadade Manipur lekha taraba lamdam ama soidana oirakani aduna masi athuba matam da thingausi aduna lakadaruba by election da Dr. Lamthin Thangbo saitu AC ki miyam na thagat piduna Manipur miyam ki thawgal tahon bio candidate oina chongthok liba Lamthin Thang ahokip na haike naha am oina lamdam asida ahongba porakse naha singba ahongba porakpa galoina na makoibo saukhatpa manaba puksel sengba senthok liba naha singi saukhatpa ahongba ama porakpa matamda saitu AC da ahongba ama lakani loina na Manipur dasu ahongba ama lakani haike ngasi sumiyo sani umpugani thai positive oire mangana laikidre Chalipa pungkun mari asida Manipur da miyoi chani humpugani thoi nauna COVID-19 positive oire miyoi mangana laikidre ngasi su miyoi chani na laikit asida ki phaduna discharge tawkre aire Health Department ki Assistant Director su oriba department asi wangalo Dr. Khoirum Sasi Kumar mangangna thadorok pasirol amana hai ngasi nauda positive oikiba miyoi chani humpugani thoi asigi manungda taret amadi Central Armed Police Force dagine apunba positive asigi manungda miyoi chani yangkai amadi tribal history leitaba miyoi ngaktani aire nauna positive oraklaba sing asi tharaga state asida COVID-19 ki apunba case lising taraga taret chamri kungamari sukhre Haujik phawbada laichat asidagi phagiba migi masing lising taraga humdoi chupna jangai ga taret sukhre haujik active case ta lising mari chani kolhumdoi leire ngasi leikida pami manga adudi Imphal East dagi sahi marfuga taret amade jangai manga rom surabi nupi ani district asimakta dagi sahi humpuga manga marfuga humdoi suraba nupa ani amadi Imphal West district dagi sahi kunga taret rom suraba nupi amane laikidaba sing asi tharga state asida COVID-19 laikidaba migi masing sama kani fuga mari sukhre Arubeda content sing asigi maru ipa pau khara asi pa pau damjariba
Manipur Local News YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiriba punamukpo thagachari loinana channel asina adom da kanarabadi subscribe like and share tawba kawbigunu punamukpo amuka na thagachari